oh. Zdravo ljudi, danas vam pokazujem kako sam napravila nalepnice koje se mogu lepiti na laptop, telefon, rokovnik, bilo gde generalno. Potrebni su vam neki ištampani motivi i ove koje sam koristila možete pronaći na mom blogu i sami ih ištampati ili odneti na flash u neku kopirnicu da vam oni ištampaju. Isečete motiv i preko zalepite providni selotejp. Isečete višak kako je potrebno i onda sa nekom drvenom kašikom, varjačom, šta god da imate, prelazite preko nalepnice pritiskajući kako bi se selotejp što bolje zalepio. Nalepnicu ubacite u mlaku vodu na 10 minuta i nakon toga možete lako prstima da skinete sav papir sa nalepnice. Ako je potrebno, na kraju nalepnicu isperete iznad sudopere kako bi se što bolje sav papir uklonio. Ostavite da se lepo osuši nalepnica i onda je spremna za lepljenje. Kada je zalepite, kako bi se višak vazduha uklonio, pređite preko nalepnice nekom starom karticom ili plastičnom vizit kartom, opet blago pritiskajući. Veće motive morate zalepiti više puta, jedan selotejp pored drugog i kasnije kada budete lepili samo gledajte da lepo uklopite motiv i to je to. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Take one step like this song in my head. It makes sense if you jump in my bed. I see the truth in your smile. Možete zalepiti i za telefon, masku od telefona, a ako ne želite da štampate motive, možete sami nacrtati. Mislim da je najbolje crnom hemijskom, ja sam ovo odradila za probu olovkom, ali se ne vidi tako jasno kao štampani motivi. Odradila sam i svoj logo, a motive možete lepiti po sveskama, rokovnicima, planerima. Hvala što ste gledali ovaj video, ako vam se svideo možete da ga lajkujete i obavezno da se prijavite na moj kanal za još ovakvih videa. Ako neko od vas proba da napravi nalepnice, slobodno mi pošaljite kako ste to uradili. Vidimo se u narednom videu, pozdrav!